Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule pastor chhona chuan zoram khovar chungchang ti hian a soya he huna hian kan ram chuan mai fel tak meli anei to ang kho chak diar khim le kho thlang diar khim hnoya kan ram alu don nge ya chumia chuan kan ram chu mel fel li pu in atal chuak don ti ka ngak ringani zoram ike chu lalpa chunga ngatla dro ti kha ole tuna ka soi tak hi soi chhun zom ka tum em lova mase hemikai noi khovel sarkar liante lamtang siamin tuna hian anin then rang mek ti lam hoi soi kan tum don ani history zirle tun ma chanchin ngai vendeu chuan kan hria anga kolwar hun lai khan khovel chu hlom lian tak pahnia anin then ranga mipui sarkar democracy lamle dictator rorel na teni in US lamtang le USSR lamtang ti in anin thliar ranga lamtang an zonga ral thuam anin siam that siaka an lamtang ten indona lian an to pha Korean war le Vietnam war te kha indona lian tham tak noi tel thina ni in US le USSR democracy le dictator rorel na in hrui po na lamtang an siam tumna hrin chu avekani mi pakhat en kol rorel na dictatorship chu mi pui sarkar democracy chu anaron neta a ramsom panga inzom khom USSR chu sangkhat zakwa somko pakhat chuan ake cheta boy maya Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Russia, Tajikistan te, Turkmenistan, Ukraine le Uzbekistan te chuan mania rorel na hran na in ram pakhat moya om thin chu anin dang dar ta vekani US le atho pui te chu vung takin an kal chhota a super power nei ti hial khopin US phei chu akal vung ta ani kolor chu are to angin ngai maila US chu na foreign policy athak haulova democracy ram thar hrin tumin ma ala renga poladina hautua in siamin economy le military lama ham thatna thumun changtlangin sumdon lam thlengin an member tenen an changtlanga an thokhova khovel an almekani kolor tira US in alam changte a thui khomna North Atlantic Treaty Organization ti NATO chu April nili sangkha zakwa somli pakwa khan Washington DC a dinania khochak palian Russia le asangoi zon puite epnan NATO chu an chang hauta a ran pa in sipai le budget hiaran naya mumal takin an kala sipai le ral thuama in puiton turin thuthlungan ziak hlom bokani chutia khothlang sarkar US kai hruaiten Poland din ta ka chuan Russia lampo chu anin hor khom ve ta a sangkha zakwa somnga panga a Soviet Union le alam tang ta chuan tho ho na turan siam ve tharup mai Warsaw Pact ti chu an siam ve ta ani he in ram na hian sarkar inga mozatin mingan ziaka USSR ram som panga te baka Albania Bulgaria Czechoslovakia te East Germany Hungary Poland Romania Albania ero sangkha zakwa somruk pariada ain nuk dok thung chutiang chuan anin epmup mayani khang hun lai khan khovel chu aral muang lo hle rengani chipcherin soitala vela he kolwar hun chung sangkha zakwa somni paruka tanga sangkha zakwa somko pakhat chung hian ramlian pahni ten lamtang an zona wangin indona te naw ne unwa chuak chamchi ya missile anin bun siaka Cuba missile crisis te po ahun lai chu na larvel vetle ani mase khothlang sarkar democracy chu aron ding chang chhota tial tiala tho ho na thale sumdo na thate thildanga an tho ho na te athata wangin khochak Eastern Europe ram USSR ram le athian te o ron po an ron ni chawa ni pui sarkar kalphunga kala zalen ta kam mason na lam hoi an du chho tial tiala US lam lain he man thlak thiam em mai boka sangkha zakwa somko pakhata USSR lo ke cheta ka chuan July ni khat sangkha zakwa somko pakhata US eptura thuthlung nei ho Warsaw Pact in chung khom te chuan an tho ho na atop tak thu an puang zui ve ngalani Russia na railroad thak lo US do tur sarkar hui khom mek tun thlengin US chuan lamtang ala zong renga alamtang tenen inzom khom na pol siamin an in thlung het zel boka economy ya po khothlang sarkar Europe ram chu khovel sarkar hausa beran ni megani heti la hian Eastern Europe le Asia thuttu Russia chu vung takin akal ve mek boka a sarkar kalphung ang deva kalve China le North Korea anom boka
an thaw ho na a that hriat ani ngai lova khawthlang diar khim US do turin an tang ho hlei thei bik lovani tunlai khovel ngai ven ber mai Ukraine le Russia chungchang hi ani ome abul ber chu US le asangoi zon puinei to wang ni in mitam tak chuan an ngaya hei hi adik thokhat viau mai a chan chu khawthlang lam hian democracy chi an tu tumna a khochak lam hoin ha kan zo zela Russia thom mol an ron thleng ta der mai heti lai hian Russia la chuan Cold War hun la ya aril ru ala thlak bik lo kan ti to kha khawthlang ho ep tura din chuale hi aril ru pui berani a USSR ang tak chuan an ding chuak hlei thei to lo poni mai thei ma se US le atrian te ep tura pol lian tak din chu Russia dream lian berani USSR no yaram som panga te chu Russia hian ala vo hle a ala ho hle a khawthlang ho rin na manga hruai koya rem ti ho lova a huat thu a chele ma se USSR atanga chuak ram te hi ma nia ro in relan ni to awangin an du thlanna ni a democracy satui hang ho pa US ne na thuthlung in trauma kalta anom tanwal mai USSR ram ni thinjinga mi Russia do tu anti hial Ukraine chu tuna US le asangoi zon puiten an ron rim le meka economic le ral thuam tran puina zol ad nen an ron in le it om kwal vela Ukraine po nei to ala lut chelo ma se khawthlang rin na chuan a zor nap to ani US chuan kan thian ani pro democracy aspiration takin Ukraine hian chung rila du thlanna siam fel to a hei wang hian kan tho pui ani a Ukraine hi kan tho pui zelang ti in US chu aron tong chuak ta ani chutia khawthlang diar khim US chuan lamtang tam taka siam hnu le USSR ram ni thin Ukraine po aron lak sak le mai don nia alan ta ka wangin Russia ngai dana ni talo hle maya sipai le ral thuam a khom ta chuk chuka sangni somni pakhat kum top lam khan Ukraine ram ria aron chek ta chiam maya indo pui ma chon tur ang hrimin ban karin om tak tak tele sipai barak kum hlun tura tuan ni om taka moi chu aron siam ta mia maya ni ni tinin sipai le ral thuam Black Sea atangin an ron thleng zut boka khovela teng thaber ber tele sipai motor le rocket missile lo om tak tak tenen an ron ther ta furmai ni hi Russia hian thil lian tham tak phu ta na ya Eastern Europe sipai le ral thuam ne na US ron in la turu thin chu bansan hmia ro Ukraine hi nei to member ni ngai lo turin in tiam ro ti vel te chu Russia thil phu ta ni inti hlotin lo chuan silai mu ba kan la ka tangin be sei su ti in Russia lung lian chu arom chur maya indonare manam ta wangwang maya ni hi US la chuan Ukraine hi kan tho pui ni a kan pui zel don Eastern Europe po sipai kan da bel bokang kan thuam chak bokang an la ti ta deuh dewa amang an thlak te zongani heti la hian Russia chuan maltana tumbi kho lova khawthlang diar khim chu US ani ti hai rual lawina chiang maya chu chuan lamtang tam taka nei ni khochak diar khim chu tunge ni ta Russia chuan lamtang thian tha azonga azong po ni to lo a mu fel to zok ni inalang mang an la min puitu thian te hi thian tha an ni ti hi ni khochak lam tim tura ron chiang chho ta meka thu thara om ta Russia thian tha te chu tu tenge amang an la ya puitu te chu man la ya tanga Russia lam tang te chu sak thin tu chu US ani a he US khawthlang diar khim chal to turin Russia chuan ti maron din ve tarup maya tunlai khovel sarkar lian le thang duang tak US po king ve rap ngam khopa in lalian China chuan Russia ron din pui don ta ram hausa ni lo ma se nuclear ral thuam ne na in ve vung mek North Korea point Russia lama atang ti hriat takin che taron la ve boka chuti line US le Israel te ho tu engtik lai puwa phubalak chak et mai Iran chuan Russia le China chu aron din pui ve boka nimin lam khan heng ram te hian tui pui lama in thurual takin nun chanan jir ho tamup mayani thian tha te lo chu nun chanan jir pui vak ngai lo ti chu kan hre ome US le khawthlang ram Russia ma chon chau taka an ron din thap lai hian Russia chuan lamtang din pui tu ra zonga amang an lai tran pui tu le din pui du tu ram anei ve ta a heti hian khochak block Russia lamtang te chu a hriat chho ta hle mai ti na ni Indian Ocean mar lama indonun chanan zirmup maya nilai ni khan Vladimir Putin le Iran counterpart Ibrahim Raisi te chu Moscow ainin mu a Iranian nuclear deal hoilam ti chen don pressure san tak la yani a
Ukraine do tura Russia in puwa cha vor top lai hian heram pani te hian tiam tlate an lo ti ve thunga mel ma thu mun nei chu thian an ni an tiang deuh khan heram pani te chungchanga hian chu a thleng dik hle Russia le Iran hian kumsom hni lo om tur chung hian thodun na thatak nei turin inrem nan ziak ta a Iran nuclear deal chungchanga Russia hian Iran chu a tho pui dona aruk tak chuan Russia hian Iran hi alo tho pui reng to ti chu tuna anin rem na boruak atang hian arin zon thei ruak mai mel ma thu mun US an nei miau wangin thokdun om reng po an lo ni ral thuam le se pailama chuan khochak lam Russia China North Korea te Middle East lama Iran te po an tho mana thin le a anin kop chho zelani phai chuan an tor hlel om chho viau don ni in alanga khochak lam diar khim haute hi nuclear ral thuam nei thiau an ni a ram pathum chau ni ma se an lo om vet hle ti chu soi fia ngai lo khopa chiang ani e heng zong zong ngai tu hian kan khovel hun ton mek hi hun mor ani ta ti chu chiang chho te zela pathian ngai sak lek lawanun mana kho eng hian min thlamon mai mayam ni ti te hi ngai tu chian ngai ta zoram thar kan ti zia mai mitam takina India la ka chuaka mizo taka khovela par chu chungchang te an soi thina mase indonara phlak thi sen tam tak luang kara milembe pa ne na tanga khochak nam kolten min la chuak turanga kan zol nei ten an lo soi te hi khovel thil thleng mek le hun in herdang lam dana ziraron in tram chho tur ni in alanga chung thil te chu tuna kan soi tak te hian aron chua pui hnai don ta emni khovel sarkar lian ten lam tang siamin tim nge turan din te mek sia khochak diar khim le khotlang diar khim te in chal to na chuan hnai ta ruak emni ti chu ngai dan om mek ani heti lai hian ngai te te in South China Sea boina om le lai to a US le China bok an ni South China Sea hi soi fia vak ngai lovin tunlai chanchin ngai ven mi kan ni chuan atlang pui chu kan hre ome China in ram chung atui pui ang a chal ni in ram dang long kal tlang a phal lo fowa aram thenom ram te nau te chan ai po a chu mi mai ani chung thil te chu US le alam tang te chuan du lovin khovel tui pui in ro mani a zalen takin kan kal tlang thurani antia an kal tlang lui mak mai boka he tui pui le a che vela hian in ngir ngauna ana sa thin le tuna po South China Sea an ram ho chunga US warship an ron tol luta kan lo warning ani ti in China chuan thu chu an neya China lam chuan kan ram china an ron tol luta kan phalna an lam masalo le ngal kan la serious le ani ti in US warship chu ka pil takan na pani an boru ka cheman le a US Navy lam chuan an mission nei chan soin international law noya engram point helai tui pui pal tlang tur hian digna kan nei international law kan za chu dan chuan min phal sakani anti People's Liberation Army Southern Theater Command a thu puang tu chuan USS Benfold missile ne na thuam longnel omlo tak Garrett missile destroyer chuan dan pal zutin China ji sha territorial waters aron lutani Chinese government phalna an lelo anti People's Liberation Army Southern Theater Command thu puang tu Colonel Xian Jun Li chuan China Navy le Air Force te chuan helong hi kan enjoy renga helai tui pui chua san turin kan warning ani ti in asoi US lam chuan Chinese sarkar statement siam chu thil diglo takani Jisha Island hi partial thirkar ania China ta ani lova Vietnam le Taiwan ten an ram chung an thirkar angin an nga yani China hian sepai chakna ma chuani na obet mai ani anti ola seitura tam seizo sen ruala ni love khovel sarkar lian te nung changle che dan en hian ngaya thalu tuk lova indona lian tak he chu engti ka ema chuan kan la ma chon ngei don ni in langa US lam in democracy tungdinga an policy mangin ram an la zel boka US malakna khochak sarkar lian lunga oi theilova kolwar hun la USSR ti pheltu US chunga phubalak hi Russia thil tumberam ni ti mai turin Russia chuan lamtanga siam veta ani hengram te hi anin ma chon rup huna chuan indo pui panhina ayara phlak turu tak chuan khovel la tuam nge yang heng zong zong hi insoi thaina lamani lova tunlai khovel hermek dana ni si mase hlawa thlabar mai tur kan ni love engkim nei tu engkim siam tu engkim chunga thu nei tu akut pharo pui chunga himna nei tu kan kol tlat hi kan van nei na ani then khatin mi ring ban tha changna an ring ani point
ke ni chuan pathian thil ti theina i ma chuan hlo zo khang u Jeremia bungsom pasari changa chuan lalpa chuan heti hian ati mi hring rin chana mi hring ban tha chakna ringa lalpa hoisan na thinlung nei tu chu an chhedong in omro se ole khovel hun mor in do na po lo thleng se ring tu te tan chuan hlo tur om lova kan nau pan la ya hlar tak thin in do pui Armageddon sakolpa po lo lang se crossfa te kan zam lo ti te kha avaro pui em atop nan sam number som ni chang sari thu mang hian hanin mang tha tiang then khatin tolai lir te an ringa then khatin sakor te an ring keini ero chuan lalpa kan pathian ming chu kan lam zo kang khati zong kha tu na ta na video kan thlir le kan ngai thla khau thei te chun ni le ta video dat le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mang tha le vek ule